Kani gade kapati CTV. Kumbalai pongot ki Khynnah Police Skul step jong Skul OM Roy Molai ki besong haka kelas 8, kelas 9 bat katu kat Ngut haka kelas 10 ki layo pedang ya ke Jinghikai na ke program ke balai sngi kabai dei kerpang bat ke jingdon kam bandon jingtep Halor ke kam lum Khubor kabala pelong da Skul ba English and Foreign Languages University EFLU Shillong campus ban ya kini ke Jinghikai lasdang ha kini ketayo na dok ar penyau terik dok ar pendai terik wiayong kini ke Jinghikai kelong kat kum ke projek jong ketik Skul ba kabala yo ke Jingkersan na ke UNICEF Assam kabala tip kum ke Children in Media Experiments CHIME 2017 ha kini ki laisngi kini ki Khynnah ki layo pedang ya ke Jinghikai no convener ke Chaim uba Abir Suchang ubalong noi kai ke Iflu ke Shweta Patnai ke bade ke Nong Mikmat jong ke UNICEF Henry hakani ke projek lamang kerpang ye ki Jinghikai ke bayadei bat ke kameram jeng Thoh Khubor badru ke ke benta bagi Khynnah pule ki don la ki kwa banlong ki Thoh Khubor now editor in chief jong ke bati CTV ba kermen lang yuria bat ke video editing now editor bat producer ke T7 channel uba Dominic Savio Dengdo ke kameram jong Nong Lum Khubor Nong Lum Khubor Nong Thoh Khubor mo pidi batip haba pid I kanu ke jingja ko imlang salang umdai ban cukut no ko tuition lai ko tu pipit ko taladi rei pidi ban ti pinya shwa pidi ban tip pinya shwa la priority but ki evidence kan berkelanjut yang story itu Kani gade kapati CTV.